namamatean sa puso kan albayano. Sa tuyang langahon manlain-lain tang kultura, sa tuyang pagyamanon ikurahaw sa bilog na ginapay. Mari na magugma magrangas albay probinsya, pamaskong pinato siring kandol simpili, siram na pinangan Bicol Express na sinharan kan mayon. Ang mga native handicrafts na pang world class ang kwalidad. Albay Green Christmas sa puso ta ini. Albay Green Christmas pagyamano ta ini. Albay Green Christmas magkasararo marina kita magurma. Sa tuyang ipagugma karangan sa albay, mare magselebrar kapaskuhan sa albay. Sa laro asin sa rabay, sa pagsabat ka ng miseyas, kita gabos na albayano magranga sa Pasko. Kita man magranga sa albayanong musikero, daita kalingawan kita man mga urago. Sa tuyang pagranga pag-usugon sa paagi kang musika, magkasararo sa pagranga asin kita magurugma. Albay Green Christmas sa puso ta ini. Albay Green Christmas pagyamano